pick up the main People, Johnny here again. Yezdi Scrambler say review to Yezdi Scrambler saying I see I had a review to 3 test drive to 3 I chance pang daw ko adong si di 8 lakhs the Scrambler say ma'am atop na review ma'am to bira mani ko ado ai gisu oibo on opinion na mai hajar ke Scrambler say padiam bazare ado test drive ko to rapid yeng say aduga ai hajar Scrambler is Ducati Scrambler ki look to yam oigo sigisa magi sitting position sitting style adagi magi tanki ki style adagi magi typical Scrambler ki design ko handlebar ki design adagi apki single instrument clusters mine yore ko aduga see red colors yam pade see red colors Ferrari red ki adu me time ne legendary Yezdi ko the Yezdi se my suit of document 1967 na thai dra kan mo yuni aduga koina mo mutlore ko mo khoise engine mo khogi government gi emission norms to yada dana ko BS2 walk tor ma to khre Yezdi roster kan thai nam le ma do ko ade ya dang to mo tholok pani model che ko Scrambler say the doesn't thare aduga bagi signature hai tare ko twin exhaust oibusi I'm Rummy Circle ki batang do mo hajar ki ko Rummy Circle se 100% secure gaming app ni si se mayam 1 crore hena sanari ni ko user ko aduna si se sanabiu aduga mayam pesa yam na tan me yare ko game sanaba haitraga sum ko gi practice game mayam lei practice game se da ko pesa dum pasana tan me yare aduga mo ko gi ste e deposit ko deposit to mo matam su akhoi Paytm adagi akhoi Google Pay loinabak yaayabko aduga ahamagi oina registration to matanda joining bonus oina 2000 rupees phangani aduna mayam sigi se sanamina se aduga magi phone da sanama matanda yamna safe and secure oiba aduga ngasagi phone da su ke hang ke muk to ba haitare ko aduna phone da mira line adum pasana sanaba yare aduna mayam description da link hapsara ke download to biro Rummy Circle app se aduga sanabiro aduga mayam pesaji am phasana talasi aduna sigi Rummy Circle se mayam punna sanabinas Some elements of financial risks and may be addicted. Please play responsibly at your own risks. aduga Yezdi adventure ai bike to yam mane sigi gari se ko ade look to dikhena mane hadi kasagi engine loi mane BHP sisna keno khotani BHP 1 BHP mutani khandari se ka amadun 29.2 ro keno hoibne sina 20 ka 8.2 ro keno hoibo almost similar ne na power di kisho kena lightweight hoibo the sisna ele light sisna 282 kg hoibni keno dana Yezdi adventure to 280 188 ne ko sina 182 hoibo ground clearance sigi 200 mm ni aduga sit height na 800 mm ni sit height dum wangi ko gari se 334 cc ni aduga 20 ka 8.2 bhp mo ba aduga 28.9 torque oiba ko almaina oiba ni maning gi se tail section je soina pe to led ngak ni ko aduga se su grab handle masam yaure se su yaure aduga mudguard sima hape sei da ko aduga sigi se kenogi license plate ki light si yogare sida su cover happy maningi koi gi keno da ko brake disc brake si cover happy si mayam kanar ni sida na muk dual maningi suspension la Yezdi da single la ko ni aduga silencer smine view sang na smine la ko aduga radiator card si dum song dum yore dum ipad manare aduga tire se road tire loi happy sidna ko adventure ki tire happy 19 inch ni 6 na 17 inch ni aduga 6 na 100 oiba ko
ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ 140 ꯇꯥꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤꯁꯤ ꯔꯣꯗ ꯇꯥꯌꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯍꯥꯞꯄꯤꯁꯦ MRFꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯕꯥꯔꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯦꯁ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯕꯥꯔ ꯑꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯟꯊꯅꯅꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯆꯥꯔꯖꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯤꯆꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ Yezdi ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯁ ꯂꯥꯏꯠꯅꯦ ꯍꯦꯗ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯗ ꯂꯥꯏꯠ ꯂꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯀꯣ ꯍꯥꯏ ꯕꯤꯝ ꯂꯣ ꯕꯤꯝ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯡꯀꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ 13.5 ꯂꯤꯇꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯣꯗꯀꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯂꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯊꯧꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯒꯅꯤ Scrambler ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯂꯒꯦꯖ ꯈꯔ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯃ ꯄꯦꯅꯤꯌꯔꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯞ ꯕꯣꯛꯁ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯛ ꯁꯣꯔꯨꯝꯗ 2.06 ꯂꯥꯛꯁ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯩ ꯍꯧꯕꯅꯤ 2.2 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯣꯟ ꯔꯣꯗꯇꯀꯣ ꯃꯠ ꯒꯥꯔꯗꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ Yezdiꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ LED ꯀꯣ DRL ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ 320mm ꯗꯤꯁꯛꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤꯁꯤꯅ 240mm ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯦꯁ ꯗ꯭राꯏꯚ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯀꯣ Alright, Yezdi Scrambler test drive hafif doğrusu. Slayer blue colors. Sitsedong Guangi. Ado sila di gari se yam mahil ay wakanda. Oi, yam nimble oi. Okay, hapit sal orasi thodal orasi. Gari. Oh, nice pickup. Handlebars diam nungai na. Sit su nungai. Pickup su nungai. Loi nungai. Gari se ai do accessories me am hapchen bagi lum mane ko si kang yang gari maning hang mangam de ai start to dre my sigi test drive gari se 440 km di thole me hana bike sigi major drawback ama hai rakke sigi instrument cluster sin nung sa u de ko yam kana u de visible oi de negative LCD ni sida happy se pura LCD ko mag pan ngala magari white color or magari u go ba nung sa na smai phuzal la ka da sigi meter u de ba sima sem to ani mathangi version 2 guma thola gari ko upgraded or kanda sigi instrument cluster sima sem to hani aduga slipper glass hapio Yezdi please slipper glass yaudabse yam nuaite ko sigise clutch yam hard oe city ride thora kanda nuaite Scrambler se mainly city gi gari ni ko aduna slipper clutch tang di hapio ko normal clutch se yam hard oe yam nuaite ba ai adventure gari du su slipper clutch oe da bagi city traffic thora kanda yam nuaite ba pickup kiri nungai re adagi gari lightweight oibagi nungai re seat sima nungai re tanki sima mi so wa ingonda aidi mi je aidi so oi mi je ko noi bani na tanki je kar pick tak chale mayam waro bino ngasi di lok je kar thung bagi ai se naton je mari meng chale hai tare ko aduna kitang makon tarani naton mai lang bagi aduna waro bino pick up kita lower ying se ko to si karan je ne signal bi dum thajal haijal left to
handlebar ji khuru ai ma sisu dum vibration yaw de mamang athori se classic 350 2022 model do ni sisu gear toruk ni yaw se aside turning lower age ko right quality di fazare dum vibration like this ki gari se ai camera angle jik tam gwang khat pa male nem da game ta pick up the main nung di am nuware city traffic pa thobo gi di ko kai no di gari se short wheelbase hoy ni na ko braking chun hai fazana phai dual channel ABS ni sida habi se liquid cool engine ni radiator sound yaw ye aduna engine je sagata ga su yam thuna dum ingda gi ni ai tare ko usi gari je direct competition ma ko ye Royal Enfield ki classic 350 odum torok doi ni aduga lightweight oiba khotpa yang mo khotpa power oiba di sine power lei badi sine am hele Royal Enfield lagi masak chu sine hele Royal Enfield ki su Scram 411 hai dana Royal Himalaya man ma thola ka dro ne I'm not a fan of this kind of round side mirror. Useless way when see round way. Look at the me and me other one. Let's go. Pick up the anytime second gear again anytime lokot pa yan no Scrambler siya no ay ni Yezdi gari ahum da aina tho wai nuai Yezdi Scrambler jin koi nuai Yezdi adventure nuai adu target sine am hele nuai lightweight oibogi mainly adu sitting position jiga adu this Scrambler hai dana ko yo test drive am nuai jare